Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli bareng sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashabi mang tikel mak songot make perat jaga aja kula kadung yang jembereng sejuara songot udah kemat lah Tretan Subali kalah kini ke songot tapi Tretan Subali anak minta Subali saya cokot jemas enggak takut berkat engkau diki akeja Allahumma salli ala Muhammad. Abidatu niat eporo berkat tu sangot. Keng bode tu sasa lebih sahara bode yang mari abidatu dek berkat Allahumma salli ala Muhammad. Orang sementara terus lagi nih bu. Odi neng etunya. Ayo yap siap pereng ngambek patena ngambek napa neng dunya ada yang tiak soki tak gelem di soki ngambek terotet dia presiden siapa semedia ya makin korea bekalan si tak burung ya mati ya. Sekece akibat kal deting bektona pada berangkat mulai de kopurna soli ngereng semangat sekece wal ali wal ashabi man hada bu li wal ashabi man perjalanan sejauh nuju akhirat banyak pakai buben rintangan seberat pertama ning kopuran bekal elanjrat jawab soalan dari malaikat soli serentak salli lim daiman wal ali wal ashab biman qad wahada baki ning suwarga wa imma noraka aja kabeter banyak bereng ben kanca makin ning jahanam banyak kancana waku jaga beter nanging ning alam kopur bisa abita pakun odi kati bi tade pernah soli bi tibian ia mau nyaman mau nembung prabu molar melegi gigi keluar tak geneng dari ya waktu beker ya nada wal ali wal ashab biman qad wahada dunyana tak
noro ngot mungkin apa yang ngot noro ajem ya tak noro penoro rajem je me teman coe lu ngaji ya dunyana tak noro teretan tak kelem amerengin mayit naleka pendem pas bina pamas muslim Arya kun amal sepekus mayit rasa ayem selalu rasa terhibur siang malam sol kini kabut cara nggak nikah dohir toju tok tau mong kambil sok ngedi ngaki tambah lesok tambah raja derajat ganjaran al ajru ala qadri ta'ab wal masyaqqah wal ashabi Allah kamu amal kekusan mau amal coba mas bila amal secuba pasti pereng mangka kopuran copek seremben peteng laju deine mayit mendadak celeng marke yancam lartinin sekereng sol duka laki boleh toron salli wa sallim daiman ala ahmada lebeli ki kerem ki kholen tambah menjadi kaya raya penuh kebahagiaan tanpa berujung. Gumun lamal juga mayit asapo apoi alama marde marke tak sangke panas matur tak bebe apa mayit dan malaikat kastakule malaikat tero keluar tero di epole keton bencerah laju malaikat mung karno kolbi ketesoli wajib perjanjian nikah tanam lemate wajib perjanjian nikah maja abihi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perjanjian urusan nikah karena itu ganjing Nabi kafir nauzubillah ali wal ashab biman qad wahada ali wal ashab biman qad hada tore pada long molong sangopa benyak kabeter dorong topet mate mendadak ini kesepaya selakina odi labeng ki buka pitotor ngak neka tore enga kenga soli selim da iman ala ahmada terakhir
wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Kalau jelas banyak salah tapi tetap ngarep nyon pengapura yang kiba ibu nyon seorang kibo muka-muka sekatir kain toleri dona Allah takdir titi ilmu semanfaat khusus dekat retan Pak Songot boleh nyon sepora istomak Songot karena seneng boleh mak Songot bener sedih Masya Allah sambian mantir lanceng umur nomor 2 mantir lanceng ngonyol day yengot akejak sekonek malah tak tegang non sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.